Xikwembu tatana wena loyi i nga kona ene i ta va kona hi ku ya laha ku nga heriki nakambe Xikwembu xa matimba tatana eka madyaku swi ka swihungasi na vana va wena lava hi taka Xikwembu xa matimba tatana hi ku khensa Xikwembu xa matimba tatana vukona bya wena loko Xikwembu xa matimba tatana sevhisi hi sungurile hi rhandza ku ta emahlweni ka wena hi ta khensa Xikwembu xa matimba tatana hi munhu un'wana na un'wana loyi nga kona ka phati ka leyi sevhisi Xikwembu xa matimba tatana ku ri ku hlangana hi Yehovha Xikwembu xa matimba tatana ku va hi ta va evukoneni bya wena Xikwembu xa matimba tatana a hi hlanganangi hikokwalaho ka ku va Xikwembu xa matimba tatana ku ri na swin'wana leswi hi nga dyondzisanaka swona Xikwembu xa matimba tatana ku nga va ku ri something lexi nga ta twa aphepheni kambe hi hlangana Xikwembu xa matimba tatana evukoneni bya wena Xikwembu xa nga hosi ya ku lunga hi hlangane ku va hi ta twa rito ra wena ri ku ri valona timbilu ta hina Xikwembu xa matimba tatana kutani na phati ka leyi tlheleta Xikwembu xa matimba tatana khongelela mbilu yin'wana na yin'wana Xikwembu xa matimba tatana leswaku ku wena i nga ta teka vulawuri Xikwembu xa matimba tatana Yehovha Xikwembu xa matimba tatana kusuka emihleketweni ya hina Xikwembu xa matimba tatana hi destroy miehleketo hinkwayo Xikwembu xa matimba tatana leyi nga ta hangalaka leswaku na miehleketo hinkwayo Xikwembu xa matimba tatana hi focus eka wena Xikwembu xa matimba tatana leswaku loko rito ra wena ku rita Xikwembu xa matimba tatana hi ri absorb Xikwembu xa matimba tatana ku va ri ya fikelela etimbilwini ta hina Xikwembu xa matimba tatana and then ri endla ntirho wa rona hikuva wena Xikwembu Yehovha Xikwembu xa matimba tatana lexi langutaka timbilu kutani letiwani timbilu ta va sister na va brother Xikwembu xa matimba tatana ku huma emindyangwini ku hambana ka yona Xikwembu xa ka hosi ya matimba va lawula Xikwembu xa matimba tatana ni mbilu yin'wana na yin'wana a ku heteleleni hi fana na vavana vambirhi lava khomi riendzo ra ku ya Emmaus Xikwembu xa matimba tatana lava timbilu ta vona ti nga pfurhangi Xikwembu xa matimba tatana ku ya fika emakumu ka service leyiwani a hi pfi Xikwembu xa matimba tatana leswaku wena i vulavuli na hina Xikwembu xa matimba tatana hi nga langutisi munhu Xikwembu xa nga dyaka tindleve ta hina ta nyama Xikwembu xa matimba tatana i katekisa na xibye xa wena xi nga hlawula Xikwembu xa matimba tatana ku va i ta vulavula na hina vulavula na hina Xikwembu xa matimba tatana hi ndlela leyi wena i lavaka yona Xikwembu xa matimba tatana loko ku ri ndlela ya vulaya loko ri ndlela yo sola Xikwembu xa matimba tatana leswaku hi ta tiva kona bya hina Xikwembu xa matimba tatana eka rito ra wena Xikwembu xa nga hosi ya tintswalo katekisa makwerhu a yile emahlweni Xikwembu xa matimba tatana ku va a hi rhangela emahlweni etindleleni mu fiketi hansi ka ngati ya vona ya Yesu Kreste wani ta Xikwembu xa matimba tatana leswaku loko hi yimbelela hi ri moya wun'we ku ri mbilu yin'we Xikwembu xa matimba tatana hi ta eka miri lowu nga wun'we Xikwembu xa matimba tatana hi khalimela Xikwembu xa matimba tatana mimoya leyi nga va ku yi ri kona phakathi ka ndhawu leyi Xikwembu xa matimba tatana mimoya yo hangalaka leswaku hi kombela leswaku a ku ti presence ya wena Xikwembu xa matimba tatana hi va hi ri phakathi ka service hinkwerhu Xikwembu xa matimba tatana ku nga vi ku va hi tise mitsumbu Xikwembu xa matimba tatana kambe hi tise mimoya ya hina Xikwembu xa matimba tatana leyi ya ku heteleleni wena i nga ta vulavula na Xikwembu xa matimba tatana kutani hi pfutwa etimbilwini ta hina Jehovha Xikwembu xa matimba tatana hi leyiwani prayer request ya Xikwembu xa matimba tatana leyi hi khongelaka Xikwembu xa matimba tatana hi ri karhi hi tiva leswaku wena hi wena mhlamuri hikuva Xikwembu xa matimba tatana a wu nga ta va mahori a wu nga ta va muhorisi loko a nga ri na mavabyi Xikwembu xa matimba tatana kutani makwerhu wa hina Xikwembu xa matimba tatana hi loyiwani brother muthwa loyi Xikwembu xa matimba tatana a nga tisanga prayer request eka hina kambe i tise eka wena Xikwembu xa matimba tatana ha kombela leswaku Xikwembu xa matimba tatana eka nkarhi wa swona Xikwembu xa matimba tatana se je i kwini this prayer request makwerhu i ta famba Xikwembu xa matimba tatana a ya exibedhlele kambe na tiva leswaku wena i n'anga ya tin'anga Xikwembu xa matimba tatana va n'wi sirheleli Xikwembu xa matimba tatana i Yehovha Xikwembu xa tintswalo i tata vaongori lava nga ta va karhi va n'wi cheka Xikwembu xa matimba tatana hi vukona bya wena leswaku Xikwembu xa matimba tatana leswi va swi lavaka eka hina Xikwembu xa matimba tatana ku ka swi kumeki swa kumeka kambe na tiva leswaku loko hi ta eka wena Xikwembu xa matimba tatana ku na masingita lama wena i ma endlaka hi masiku ni minkarhi Xikwembu xa tintswalo tatana a ha khongela just right na Xikwembu xa matimba tatana hi khongela leswaku n'wi horisi Xikwembu xa matimba tatana eka switlhavi leswi a nga na swona ku nga va Xikwembu xa matimba tatana ku ri ku rhandza ka wena leswaku loko va n'wi kambela Xikwembu xa matimba tatana va nga voni nchumu lexi nga ta endla xihlupha kambe na ku ri ku hola Xikwembu xa matimba tatana u nga ta va ku fikeli makumu Xikwembu xa matimba tatana hikuva hina hi vana va wena va hi taka eka wena hi ku titsonga ta Xikwembu xa matimba tatana kutani katekisa se Xikwembu xa matimba tatana ni van'wani va makwerhu Xikwembu xa matimba tatana va nga va nga tisangi ti-prayer request kambe loko service leyi ya fika emakumu Xikwembu xa matimba tatana hlamula xivutiso xin'wana na xin'wana xi nga kona embilwini ya vamakwerhu ku hambana na ka tona Xikwembu xa matimba tatana leswaku loko hi fike emakumu ka service hi vona leswaku ku va vukona bya hina laha a byi vangi mahala Xikwembu xa matimba tatana kambe hi ku twile wena hi xiviri loko i vulavula na hina hikuva hi dyondzisile bibeleni ku wena i vulavula na vana va wena Xikwembu xa matimba tatana hi ku tirhisa munhu kutani squeeze Xikwembu xa matimba tatana eka xibye lexi nga xi khetha ku va i vulavula na hina Xikwembu xa matimba tatana hina hi va vatwi va rito ene hi nga ri yingiseli ntsena kambe na ku heteleleni hi va vaendli va rona Xikwembu xa matimba tatana hi khongela Xikwembu xa matimba tatana ku katekisa service leyiwani i endle hinkwaswo eviteni ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste wa Nazareta amen amen amen. Jesus loves me, this I know, For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus
Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me still, though I'm very weak and ill, from His shining throne on high, come to wash me where I lie. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amen. Amen. As we call the preacher, amen. La kuparin miteka yona chorus, amen. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amen. Hallelujah. Amen. Ya lilocha bana la mudimu. Amen. Direle matla la morana le mphuso na Kristo Jesu. Hallelujah. So re thabile bana ba modimo akere. Amen. Re ya re leboga bana ba modimo. Modimo ke tlhonofatse ntle le go senya nako. A bino re beke fitileng le ba re se sa go potsa. Le ra bontsha no re ka ba le moyeng. Yale go dirile mo moyeng ya ona ke a bona e be nna ka gore ba e be re ba lebeletse ba bile le di commitment. Amen. Amen. So re tlo tswela pele bana ba modimo. Amen. Yale re tlo re before re ba la motlomong a re namshidi fatlho tsa rena. Amen. Re kgone go mema modimo wa rena ka thapelo. Amen. Modimo wa rena ra matla otlhe wena motlhodi wa le godimo ga pele le fase le mantsi wa letšatši la lekgono re a buša re batamela pele go fatlhago sa gago. Modimo wa ka go ikokobetša le ka go inyatša. Re tseba modimo wa ka a rena maswanedi ntle le ka madi a gago go Amen. re tla fa modimo wa ka re letetse wena o ka bolela le maphelo a rena fela re a rapela. Re tlo bala lentswe la modimo wa ka theogela fa lefelo le o bolele rena ka lona. Amen. Bolela e pelo engwe le engwe modimo ka re tswe ka fa o Amen. ngwana go šiaka a kwele go tswa go wena ga e le godimo. Modimo wa ka re leboga sebaka se re fileng sona morena sa motlo tsa re kgopela go tswa go wena ga e le godimo morena. A se gantši modimo wa ka batho ba kgopela go tswa go wena ga e le godimo. Yes. Batho ka nako re itirele tsana lefase fela modimo wa ka re leboga mogau gore mo metleng ya bofelo go šiaka se ka ratama ka dikelelo tša rena. Amen. Kgona go amogela go tswa go wena mo ga e le godimo. Yes. Re kgopela jalo papa re neela go wena re dumela ka Kristo Jesu morena le mphuswa rena. Amen. Amen. Re a leboga bana ba modimo. Amen. A re ba le mo dibabeleng tša rena re ka bula mo lengwalong la Amose. And then ga re fitlhile mo Amose mola Amos chapter 3 then ke gopela re bale verse 7. Amos 3 verse 7 ke lengwalo ke dumela re a le tseba. Amen. Gobane morena mongwe wa botlhe a ka seke a dira selo ba bone bahlanka ba gagwe a sešo a ba botša thupa yago. Amen. Amen. Re a leboga bana ba modimo le ka tšea madulo.
modimo a khutšwa be le lena, amen. So re badile mo lentšu la modimo, so a re no khwetšang senkgwanyana sa rena sa mantši wa letšatši la lekono re ka sebe ba ba telele re tla no fitlhiša mo modimo a re dumela go fitlha gona. Ke rata re shere ka molaetša so ke tlo bitša gore ke coming into the eagle dimension, amen. le ra o bolela ko nkokondelelane. So today ke re o bolela mo gae mo, amen. So why ke bolela ka taba ya egele bana ba modimo egele a itsamaya go le molaetša wa rena, amen. A kere re lemogile gore modimo dilo ka moka tša tlhago ga ditira. Bibele e bolela ere modimo o šomiša tlhago bolela le rena, amen. You see God in nature, you see God in his characteristics, you see God in his people. Modimo is everywhere, amen. Now le Jesu Kriste na re ga ruta a tliša ditaba tše dingwe tša lentšu a fela a boela ko nature gore ntwe le ge e le mo borapeding goba e le mo motho mara e tshwana le monna ga ile o thea ditlhapi, ntwe e tshwana le ge motho a nyaka lehumo mo tšhemong. Dilo tša tlhago di tshwantšha dilo tša semoya, amen. Now re khwetša le mo gotlhe mo Bibeleng modimo o tshwantšha baprofeta ba gage ba bakgethwa ba ga jwale ka di-eagles, amen. And lebaka le le gona bana ba modimo, and then lebaka kore modimo ga a dira eagle a sa ne o e dira o dira nonyana o e dirile a na le a message. Go bala mo lengwalo la ba Korinte chapter 1 ke ra ba Kolose chapter 1 o thoma mola go verse 14 o thewa le yona e bolela gore ke yena a dirileng dilo ka moka. All things were created by him and for him. Yes, amen. By him all things consist. Ora ntwe le ya original. It consists of a message. O bolela ka Kriste. There's one prophet if u ka lebella modimo wa se bone modimo. Our God is everywhere. To an extent mo le modimo o gapelitse le dilo tša tlhago tša rena tše le batho ba itiretse tsona. Di gapeletša di reflect plan ya modimo. Mo profeta ga a bolela ka matla le mo kerekeng today wa tshwantšha jwale ka transportation. Or batho ba gale ne ba re ge ba thoma ba tsamaya motho na tsamaya ka maoto a sa fihle gole ka nakonyana e nnyane, then go a tla metlha ya dikariki, then kariki e be direla ka pelenyana, amen. E dipere jwale ba tloga mo pereng ka re pereng ya ka metsi leng e fela e hwa, and then a ena lebelo jwalo ba tšea matla a o lekana le a pere ba multiply ba dira koloi. So koloi tsamaya long distance and then ina le dilo tša gona o tswaleletse ka mara di aircon leng, then from that one ba lata aeroplane. So e bontšha wisdom ya motho ge ntše a ya le mengwaga e mo tloša from go tsamaya slow and mona a le grounded too much a le mo lefaseng kudu. The more a le ba botlhale the more a thoma gain a speed. O tse gore moprofeta o bolela gore heaven is a fast dimension. So dilo tša tlhago ne di le ka go bontšha gore ge bophelo ntse bo ya ko pele we become faster. Mo tlhagong of course ke bo fast bo bo wišang go lekhung mara ka mo modimong ge o e ba faster spiritual o thoma go namelela ka di-dimensions, amen. Then o fitlha mo le gore bale koloi ka nako ngwe le bone gore e fela ka renya go tloganyana mo fase e kitima kudu wa bona gore mo ka re tlotlogela lefase mara ba dira officially ntho ya go kgawana le lefase which is an airplane. Jwale e rola batho ba bantši ba go feta ba koloi and e kgona go crossa e kgona go tlogela lefase go bontšha jwale batho ba thomile go ya into the spiritual things. Batho ba ile ba thoma go explora e se dilo tša lefase fela ba explore the powers in the heavens, the powers in the skies. Ke mo kereke ya modimo e tsamaile gona e thomile lebele ke dilo tša gono go apara botse le eng mara mafelo kry lo tšeo ke di-basic kudu ka se no dulela go kgalana ka meaparo go na le more spiritual things. Then ya ba gore mara ba fofa around the earth ka aeroplane ba no fofa ka godimo ga maru le mo gongwe mara ba fitlhe gole. Then ba yanyana ba develop se se bitša gore ke the space shuttle Spajamaru. Now we no tloga mo destination yona ke ko ngweding we tloga mo destination ke another planet because now batho ba subella higher and higher above the earth, amen. Jwale dilo tšeo ka moka tsona modimo o di dumeletse gore ge efang e di tlo rituwa e be le dilo tše dintši tše leo di dira gore le motho o le gore a kwešiše a kgona go kwešiša ka dilo tše di bonang, amen. O tshwana ge Paulus a bolela a re le efangedi bošilo ba go preacha efangedi
ke mo modimo a ikutulang go Yes, amen. a re modimo o ikutulutse mo go fika mo le gore ke di sa boneng tša modimo they are understood by the things that are made Yes. because dilo tše di dirwa from a certain influence Yeah. now mo re bolela ka coming into the eagle dimension Yes. and lebaka la ona bana ba modimo is just simple kore modimo ga dira eagle o bana le a message o bana le a thought Yeah. ye le gore bana ba modimo re tle re kgone go kwisha re mo kae re kgone go lebella mo ntšhung jwale ka ge Solomon le ena na fela a bolela kry mo mongwe a tswafa ba sa re e tla mo kuruti o ba re sebodu tsamaya ko motlhwa Yeah. kore wa o tšea o bontšha ko tšhotšhwaneng a re tsa mo lebella kwale because wa o bontšha gore mo la gone foreman mara ditšhotšhwane di kgone go aga a very big di aga solo se segolo now jwale re khwetse le gore moprofeta o swantšha bakgetho ba jwa ka dintšu and lebaka ko ntšu e bitswa gore it's a heavenly bed now e se dinole ke dingwa di fufi ko godimo mara ge ebile e šala e bolelwa ke yona a heavenly bed is because a e fufi mo di fofang gona e fofa ka godimo mo e le gore a gone nonyane mo e ka fofa le ntšu di a leka tse dingwenyana bo vulture le eng mara a di kgone go tsenelela mo ntšu e tsena gona because ge o ya godimo the higher you go go na le difefo ko godimo Yeah. ge lefatshe le rotator so Yeah. a le rotate fela go na le rotator le cause a certain suction around the earth Yeah. now go na le e geniso ke kgone go fofa modimo o itlhodile ka mokgwa o Yeah. now ka baka la modimo a itlhodile ka mokgwa o e gapeletša gore e phele mo lefelo leo ka re ge e ka se phele mo e ra a itle mo matleng a ntšhu go tshwana le wena ge o na le maybe o lufša koloi or o bofolola something a kere ge ba dira scroof ba dira le spanner sa o bofolola scroofs so wena o tlamola ka spanner se sentsa mola o kry le gore o sentše nnate ele kore e tlhakatlhakane tlhogo ya yona kore no ba round fela so kare o e sentše o ne o šomiša ntho e senyamo so ge o tšea ntho o e bea mo gabo yone e tliša the best Yeah. jale le egele a ebo mo matleng yana ge e dutse modimo a setlhare mona no mo o ka no compara le lebanyana le leng so mara gore e tle e kgona go ke differentiator for that purpose ye modimo a e diretseng yona e swantse e fofa above all these earthly problems amen jale e fofa so high mo le gore a gone nonyane e nngwe ye e ka e latelang and then e thoma le ka o ja nama Yeah. kore e gele o ka se rapeletse ka selo a e swa le diphoofolo tse dingwe di thoma ka mebeleke di namelela e no thoma ka nama di tloga jale polo so fela a bolele ba korente a re ke le bone gore you are not ready for strong meat Yeah. now strong meat ya rena re a tseba ke lentšu la modimo ora ngwana modimo the way a designilweng ka gona o designilwe ke modimo e seng gore wa itiriša ke ka mokgwa modimo a mmopile gore di tloga a kwetabe mo e le gore e ka tšharankantšha moruti o mongwe wa ba le dicoloro Yeah. e ka mo remiša tlhogo mara ngwana modimo o ne o re a e kwa first time ya ba dijo mo yena Yeah. a ke ba bona go na le dilo tse di tileng tse le gore Peter o mo kwa bolela ka tsona o fela a re bana ba modimo go na le dilo tse dingwe tse le gore di mo mangwalong a Paulos tse le ke tše thata go kwewa Yeah. tse le gore ba bantši ka baka la go tlhoka kutullo ba ya ba itimetša ka tsona ba swatha mangwalo ao bjale ke ge ba swatha le a mangwe jale ngwana modimo ga e kwa taba ya modimo a kgone go itšharakantšha because ke diet ya gage mara o ka hwetša o file motho nama o kry-a e thoma pele a e grina pele wa tsa e dia powder o tsebe gore o file motho le gore a direla go ja nama Yeah. o nyaka go enwa o nyaka go e dira metsi pele jale mara ge e le motho meno ga a sa tile o tšea namela bile a ne problem because o agegile ka mokgwa le o swantse a je nama then o re ga a bolela gape motlhang ka modimo o re e na le maatla egele a gore e kgone go crossa these storms amen Yeah. because tsara ka mantšu a mangwe ntšu a ene problem ya di-heights kore a ene bothata ba go ya godimo kara ke re go na le batho ba bangwe ge o ka kry-a batho ba le ka o namela dilo o mongwe o namela student ene ke mo a felelang Yeah. a ka thoma namela tafola wa tseba o tsena wa tseba tlhogo ya traya Yeah. ga ka namela ntlo a sa tseba ga ka namela leri kore batho ba na le di-fears tša di-heights Yeah. mara dinonyane tše ka moka tše di na le di-fears tša tsona mara eke a ena fear ya selo Yeah. ya subelela because it's a heavenly bed go na le tše dingwe ge e tla ko pele a di sa bona botse ke tate le morwa le moya gore ke ba bakae Yeah. mara e gile e feta moo ya Yeah. feta ka e diretse gore the more e tsena ka ra heavenly things e kgona go bona botse Yeah. the more modimo a tliša lo tselo a tloa kwa jesu go bolela le Nicodemus or Nicodemus man
ke sa bolele yona lo tja lefatshe a se tshongwa o thibana ditsebe re sa thoma motlhare tlo bolele lo tja le godimo o tlo ba ko kae because go na le mo e le jwale sentse re tloga mo fatshe jwale se ka tlhaga sa galana ka meaparo tšeo go le mo tsona re no buša re wa tseba keng o sa thoma le ena wa bona mara ge re fitlha mo re bolele tja go le godimo fela jwale ke ka mokgwa modimo a ba tshwantšha baprofeta ka gona and then ntšu e ithutile go trusta mo modimong kore a ena bothata le gore na ke sefefo se se ka kang a ena bothata le size ya yona against the storm se se tsebang kore go sa kgathale storm se se ka kang e agegile ka mokgwa le gore modimo o file matlao e ne le confidence in God's provision we feel 2 wings to fly so ge ya mona ya tseba ke nna ntšu diphego tše tša ka tše le ge di sa lekane le lerulela mola mara ko tsone ka mola ke tšwelele ka thoko a ena problem ya di-doubt amen and then gape e na le maatla a vision kore ntšu ba re e bona go feta mo go ne ke theetše mo khaseteng engwe ba bolela ba re ntšu e kgona go bona 10 times better than motho a ke nako go lebelela dilo ga o fitlha mo dilo a di sa bonala ka diba go gone jale nako tše di tlola ga di thoma go dima ke mo ntšu e betang bright gone kore ge o sa bona gore matšetši a metlholo a fedile ntšu ke ona e bona a botse gona dilo tše di a kgonagala tše that's why Bible re what is impossible kore mo ga o sa bonala what is impossible with men mo ntšung ya gona because God is ke ena the king eagle jale ge ngwana modimo a tshwantšha bakgethwa ba bjela ka dintšu o ba era re kgone go ithuta ka dilo tšeo amen and then ntšu ge e fofile le ko godimo a o fetse sa tsebo re iko kae wa tsebe e ne o fofa ka godimo wa tsebe e ne o ba mo moyeng ko ra tseba e sa tsebe gore na mangwalo a tlhomphiwa gore a sa tlhomphiwa ntšu ge e phaphametse ko godimo ke the more it's about ke be ke le kwa fase kwale jwale ke mo enene ko ke yang ke kwale because le tlhola yana le bona ga botse gore a eno fatlhiwa jwale le modimo o ba tshwantša baprofeta ka mokgwa gore baprofeta a kere re ba le lengwalo Bibele re modimo ga a dire selo ge a sa bontšhe baprofeta so ke batho ba vision kore ke batho ba ile gore a ba ka batho ba bangwe ba kwa ka modimo ke batho ba ile ba kry-a directly from God amen now moprofeta o ne le setshwantsho se sengwe wa se rata wa se šomiša le setlwaetse sa monna o nana le ntšhue e beileng setlhaba mo polaseng ya gagwe then one day the farmer ba bone ro right e beile sentlhaga mola a ya mola jale le one a tla le bea mola dikgogong tša gagwe jwale mara o tsebe go tšea lelela le sa ke tsebe a kere lona a setšhe le thuthuša gore le be so le tšeiwa mola wa tseba le setšhe le tla mo bophelong bo so ge le thuša le ka ga dikgogo so le tlwaela environment ya dikgogo mara mama egile wa tseba gore ke na le leke ya bala egile a eno ba le mae o kry le lengwe le shota e sa tsebe e tseba ga botse o lebile a makae kama and ge e bona le le shota a e thomile ka go kitima yone kana le leke no ya tseba gore a e tshwenye ge e sa le lee ba e utswe le lee e re ke lese e gole a di se di gole mmogo ene go le nako mo ge certain age ya tla jwa e tlo dira lo tša bontši e tseba re ge selo se timetse ka mokgwa o se nyaka no se ya pollan no o so se le se se tle mo age ya go recognize then wa tseba e tla kgona go kwa the call ya the mother so ntšinyane ka mokgwa tshwantsho se se bolelang ka ona gore e bene le mathata ka metlhageng ke tsamaija le dikgokare e thuthušitše le ditsuanyana tše dingwe mara ditsuana le tsona di bona gore ai ye ka re ke nngwe le yona ke bona gore ka mokgwa mongwe a ke tshwane le ba mara e tshwenya ke diet gore ka mokgwa go jewang ai no a go mo molaong dijo tša di kgoriše motho wa tse ba no rera baruti ba tshela ba kiba ditafola mara a ke kgotsofale o no iwa ka mo le ka mo a o tse gore ba reng mara ba bolela mara o na le question metlhego ya gayo ba re botsa bona ba ka ntšhue kore ntho nngwe o tse ntšhue a se tše e kwa mama yona ka mo gare ga yona go na le ntho nngwe ya sentšhue e lore e swantse e kgotsofale ka re pose ya yona ya e bitša mara a e tsebe selo se se tsebang gore mo ke le gona a se ga right and then if you were a different nature ka mo gare ka mo now jale ge dikgogo tše ntši di dira mello ya dikgogo di a disturb di a rasetša
ka re a go le go lla jwale ka tsone ka ba di bitsana di biana ka line ba re let's teach you how to pray in tongues, how to preach in tongues. Go la di go dirwa eng it's all right when di tongues ma mara ya di tongues tsa natural se tshela o tsa bo do mi o ka re opela di note no ya ka tshedi go tsa o ta ka moya so re di be le meaning ka re Paulo so ga bolela a sound what o ba tsaba motho a sone no dia sound o sa tso ke eng sound is on very distinct ikwa ga lorna ering kure go lla ge no ke preaching so go preaching ge no ke singing o go ke singing o se kono wa modumong o kure o sa tsona ba go llang wa bona bele ra sound I distinct modimo go tla tlhono fa jwale then kare di go di be di no etela mo fase mo di ngwa mo fase kure e ge le be phela se re ka tala ka ba gara di jona a di mo fase no a e satisfy lo tsa le fase nya ka heavenly stuff jwale re ke a lebella so go no fatiwa ino se no se ka no fa ka tla le ino khalela mo sebukong se mara ya kwa re le kino ja mara mo a e fitlhishika sebuku a sena na jwale ino khalela nyana di beng gona so mara ya kwa re tsa le ngwana enga bona di jo go tlodi tsebe then go fitlela tsa le lengwe ge mama yona a tlonyaka now go kwala re ntse go la le ditsuana tse ge fitla mo mama yena go pola no at the appointed time re go nyaka tsuana o ela mo leng gona so ntse ba ishije na le 5 months or so ntse ba le bokae le ra mo leng gona ina le ditebe tsa go kwa ina le e ka recognize jwale mama yena o tla fofa mo di ma plus a tlhole ka mo fasa di hoko le mama yona a go tame mo fasa tama a tshwenye no o tseba ga botse re power e leng ka mara ha ke o ba go godimo kwa o ntsha mollo wa ntshu o ntsha the voice ya ntshu o tswa ntshu ela o sa le di ka yepela ka mo fase le ka ba ka mara go go ingwa bo fiwa ne le ntshule la ntshu le gona o tswa tlhaletsane ka mara go go gore ka mara mo ba ifitlileng gona wa da go tsa yeng o se ba idira sangoma ro ba idirang ya tseba re voice how I should know mo so you know why le go di ka it trust this voice car there's power in the eagle cry so re go elela ne you know whelela ya hema ya tswa le ntshula mo le tshule le ka se boele le fela le se le mere kwa lona so le bitla kwa le bitsa tsuanyana hele jole ge le bitsa tsuanyana ya ntshu di tswana ja go dina le tsuana ntshu mara ke le mo tswana di kwa uncertain sound di kwa trouble mara e kwa voice e bolela le yona special e tlakeng ke mo di kwa le re ke na ka o tshapa o se bana mo mama se ba tsheletsa ba mama bolela diso se ba tsheletsa ba le ntshwa e lwa Bibele testa mi boya ka mo ya ka yo testa ya ka mo what's going on e go je lo no mas screen se e thoma le bella mo fast ka e twa e tshilo tsa mo fast mara le mo re ke nyakile play ka mo se ke go se the mother keeps on crying o kala ntshwe le bella go then ge le bella go di mo mama na re o no re come up either so ntshwe se tsa ngwana ene e swa chaka voice e incha voice ya yona and then ge sno kra ngwana ola a dire selo e go elela ga bedi itwa incha another sound ya ntshwe ya matsomo ke a go tsoša ke go fa wake up call re go le something se ka se a ntseba then ge e fetša go kwa that sound mama ena ga alla gape o a gore di come up leader ya moswa ya mathomo be le re bona around ya level then the next one kore ya ibutsa no emele mama ena a re ke tlo fufa no ka mo ara that scream go na le everything e nyaka ga e dira gore the ability tshelo re tsuana e itwile ka tsona mo mayana di tsoge a gre bona jale ke re go tseno modimo ke o tshwantsha a ke Jesu Kriste le na bolela o re di mputsa ka tseba di and once ja kwa linjulaka a di sala tla o she because di kwele go kwa enough wa change bebele tumelo tla ka go kwa linjula modimo amen jwale re go tsena modimo ga dira ba profeta o dira batho ba special that's why bibele re linjula modimo le ya mo profeta le tlhale go lela le mo profeta then mo profeta o kuka ke moya wa modimo modimo o motšea o mmea mo mafelong a go le godimo ba ga ntšhu le yona
e namelele e fitlha mo mafelong a godimo jwale modimo tšea ore ke ile le moya ka letšatši la morena ka bona monyaka o bulega le godimo ke ile le moya kore moya modimo the spirit e tla e tšea ba e leng ba modimo then e ba bea in a place mo le ba kgona go bona dilo gabotse jwale a prophet ke contact ya modimo mo lefatsheng and ge motho a le mo a prophet le tseo mo profeta ore ke rena the prophetic class go bala mo ya church ages we are the prophetic class I don't know ba batho ba twaelo no we are in the class of the prophet amen right jwale then mama yona kra ntwe mo profeta ke sa bolela ba profeta mo profeta o catch the mind of God because Bible ere but the secret of God ere modimo ga re selo ga sa utulele ba profeta ba the secret so batho ba e ba bona ntlo ya di secrets tsa modimo gore ge o nyaka secret ya modimo so ntse o khwetse this type of people these prophets ke bona batho ba ba tsebang jwale ka baka la re ba kgona go bona modimo ba utulele ke ditlotla go meeting ya bofelo o ba utulela go tshimo ya edeni a seba di apple course o ba utulela o ba go tša lotšo ka moka it's a proper meal jwale ge ba fetša go bona lotšo ba tla le fase ba di bolela le batho then ge ba di bolela le batho jwale batho ba bang ka baka la re ba se mo level ya ba profeta ba go ka re no monno wa ithomela mara ha botsebotse o bolela ntho ya e boneng a ke re be re tshwantšha gantši re mo profeta o molomong a re kano kwane no it's because these things are tsalajali kore a suru modimo ditšomola ge mo profeta a dira modimo thoma o bolela these things are real things ka re o ka bona na o ka se bone ntho e se beng gona so modimo o ntšha into these dimensions mo lo dilo ka moka di gona a se lo tšea di anegelwang these are the things that he sees o bona mola ka bona fere e tšhweu ka bonang goba ka bona eng ka bona setlhare se dira bjang then o boa mo fase o bolela ditšheo jale ba ba sa kgone go namelela ka mokgo monno a nameletseng ga bolela jwale ba ra bua ya re tlogeleng e ka se kgonagana modimo a botsa tlhonofatse now and ba profeta a ino ba batho ba ba no belega jwale ka ge batho ba no belega modimo ga bolele Jeremiah chapter 1 ore mo verse 5 ore pele we ba mo mmeleng wa mama ga go tsibile so okay this is the type of people ba ile modimo ba tsibetse ko pele God has known them so as batho ba no fitla modimo a sena plan ya bona pele modimo go tsibile o se tšewe ba mo mmeleng wa mama ga gore modimo ba bona from that dimension before they even come to earth modimo a re go bone ka ba ka go kgethela ka go bea mo profeta wa tšhaba so ke ka mo go ba profeta ba tlang ka ona lefatsheng la ka kene modimo a botsa tlhonofatse now ke bolela ka coming into the eagle dimension jwale ntšwela ya ela inyane le yona ke re ithomile sa ke tsebo tswana ntšwe no ino phela jwale ka dikgogo mara go ne le ntšwe ile ya thoma go e gapeletša gore e tle mo matleng a go ba ntšhu ke ntšhu a ke tsebo tswana ntšhu ino kwa something is wrong mara go ne le a voice ye theogela lefatsheng ye tlo itsoša mo borokong e botša gore and ge ikwa voice la mathomo a se tšetla mo matleng a ntšhu ya ke gore mara o ka re ke kry-a something mara a so ya ke tseba re iko kae go fitlhelela ge e emelela e fitlha into that heavenly sphere a ke tsebe na re ka lebelela ka baprofeta re ka no lebelela ka moše motlhanka modimo bibele e re ito a re ba le molengwa la ba Hebrews 11 just go no ba le a background a ntse re bolela Mose e be le mo profeta wa tsebetse ke modimo pele because go bala mola mo Genesis 15 modimo already o bolela ka Mose o re setšhaba se o bolela Abraham o setšhaba se bana ba gago ba tlo ya ko setšhaba ba tlo ya bothuta bo dula under a strange nation ba ile tswa ka the fourth generation then ge ba itswa ka the fourth generation o ka no bala le wena ge ile go kgona go bala wa lebele rena ba ile ka Elimang, by Legana Jacob was an old man when they went there. Now, from the time of Jacob, Moshe is the fourth generation in Abraham. Exactly as the scripture said. Now, he was a foreordained eagle of God. Mara abele Moshe abele ili a prophet. Kra agitwar kene prophet. Uta ili a prophet.
because modimo o mo tseba before a eba mo mmeleng wa mama mara ga thoma a thomile ka go profeta no o thoma ka mogomo o ka se mo lebelle botse ka bane gore a se mo profeta now ge re bala mo lengwalo la Hebrews 11 a re bala from verse 23 re fitlha ka verse 30 goba a re no tša piece by piece a re tše verse 23 re fitlha ka verse 25 gore ke kgona go e bolediša as we go along. Amen. Ke ka tumelo ge moše mola a belegwe a utiwa ke batswadi ba gagwe kgwedi tše tharo ka gobane ba be ba bone e le ngwana o botse mme ba se boife molao wa kgoši. Ke ka tumelo ge moše mola a godile a gana go bitšwa morwa wa morwedi wa Farao a ikgethela go thatafalelwa le setšhaba sa modimo a nyatša maipshino a lebaka leo. Amen. All right. Bjale bon moše ke mo profeta wa boleletseng ke modimo ko pele le ka diverse mara ga e tla sa mathomo modimo o director his life mara moše a ese ke tsebe then moše wa belegwa modimo influencer the parents or ba bone ngwana o ile a proper child go tsere moše a se first born kwa gago o na le ausi wa gagwe ke Miriam le abuti wa gagwe ke Aaron mara all of a sudden batswadi a ba thome go ikwesha ngwana mara ge ba bona ntho engwe e proper for some reason ba bona e proper and Bible by faith they feared not gore ntho engwe ya ba fa confidence ya no Farao no modify ka ke nako Farao bolaba then moše a gola jale ge a fitla mo go ditšene jale o ka re o thomile go tshwenyanyana ka mogae mme bolela kodiro mašola ka moka mama ga ya motšea a moisa ko nokeng go fitlhela a tšeiwa ke morwedi wa Farao a mo godiša bale all along o gola mola e le ke morwa wa morwedi wa Farao le ditšhomi tša gagwe ba mo respecta ka mokgwa le yena go tseba le ka mokgwao mara bana ba modimo just like leile le legitimate go ile go ba le nako mo le modimo a thoma go bereka something in the heart of Moses bebele ge moše a se a godile a ke ba le gape mo ere but by faith Moses when he was born was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment. By faith Moses when he was come to years refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Moshe atoma something sa atoma go bereka in his life. Atoma go gana na sna morwa wa morwedi wa Farao. Amen. So ya bontsha munno something around him se a montsha jwalo o thoma gana o bona no this is a false identity I asina ntho ba re ke nna yona ngwana mo Egypt I'm not an Egyptian. Amen. Well o thoma go tlhapogela something is happening maro ga botse modimo mo nyaka ka this is an eagle. Jwale modimo nyaka mo kuka from where he is amutlishe into that eagle dimension mo phela dinthu mara o thoma pele ka dilo tse dingwe di tse something starts working around him go le lutelo a sa dumelana tsona but he is not yet showing what is an eagle o sa ka mo mmereko wa gagwe the scripture said he is a deliverer so this man is not a deliverer but already something is happening say I want to know there's a power that is working in his life mara e thoma pimo tšea gradually o a gola jwana then when we go to verse 24 verse 25 choosing rather to suffer afflictions with the people of God than to enjoy the pleasures for a season. Wa go Bibele ring ka ena o ba gona agana maipsino a sebe o ba botsa ke ba gore a thoma go ba le discernment ya re sebe keng agana maipsino a sebe a go repeta gore a thoma go tlhapola gore ntwe e right ye e wrong a thoma go ba sebe ke ntwe ye asia right agana maipsino a go differentiate between proper life and sin. Amen. And then as we go along more aketa the sufferings choosing rather to suffer afflictions with the people of God. Now munno ubona batho there was nothing ye bonja batho ba le ba modimo they were slaves ba ba twa right through ba kuka boima. But already something gamara se be se gona go bona through the sufferings. A gona go bona past matatanyana a beng bona. These are the people of God. O sna motho a reng silo yo ba slaves. But something gamara sa thoma go bontsha he can see beyond the problems. Litlo la gage la egiliwa le thomile o twa ke boroko. Litlo ga ke budu. O bona oh this is sin. Oh these are the people of God. No matter the sufferings
le a phuleletsa, he can see beyond the storms. Modimo a khutshwa a le tlhonofatse. Now Ramo ere agana or I khetela, choosing rather to suffer afflictions with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Yeah. Little la intula to mo bula bona is for a season. Ntwe ke le baganyana. Mara ke mana tsoba maitsula go repeta ke le baganyana. Go sna ntwe nngwe mara munno ka bagala e be le ntšu. A to mo bona re yendro yo fela. Mola go ipsino ba le gona ba ga di pyramid ba ga tse ba di agantsa tsa go repeta. Already little la la ntšu le tshile declare this thing is going to stop. It's for a season. Yeah. I don't know bolela so ke tla mo go wena ha. Ke tla mo go wena o bona modimo o tlisha jwang eagle into its own dimension. Bona lo tshedi where they can happen in your life. But don't stop there because munna wa ga na o ke na se na morwa o faro munna wa ga na o bona speaking a ga na bona tshaba sa modimo a kgethela go tamale the afflictions tsa bana ba modimo. This man he was not yet in his prophesied position. O ba se tshaba ba e deliver o ba lo ditse ka mo mojate so. Amen. But he was not yet into that dimension. He was just coming out of a shell. Then verse 26, verse 27, verse 26, esteeming the reproach of Christ. Now, before Christ was preached, this man already looked Egypt. Now Christ. Yeah. Car he o khethetse a ke Jesu Christ o le ba le tlhono o ba le na le fuilwe go kwa le go thatha diphiri tsa modimo. So munno ka o no lebella batho o bo sena motho go nna gona o bona Christ before Christ was preached. This man na gona o bona ntwetse ke mmereko wa Christ. All right? Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto recompense of the reward. Aba bona le mputu. Ababa ye kene baganyana yo fella ko metseng. Ye ina le reward. Ababa na le moputso jo re le wena o gona go bona dilo rapture eng dilo tse ka moka jalo. But this man was not yet where God had ordained him to be. Amen. Modimo go tswa le fala. I'm trying to just take it verse for verse. Verse 27, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. He enjoyed as seeing him who is invisible. Moshe atoma wana even into the supernatural. Atoma kur Allah talantong kur bebele atoma udira dilo against the king. Aka chabe mo galeba khoshi. Adira to exactly to khoshi asa nyake. Mara yena akaitwa from the supernatural. Alebele tshitse sa boling ka matlo. Alatela o mongwe o ke wa mmona mola sa bonana. Modimo a khutshwa le tlhonofatse. Now go lebelela ngwana modimo o kgona go pejelo monna o he was ka botsebotse promise e bolelang ka yena a se go no kgona go bona service go kae wa tseba faro jwang le go no bona into the supernatural wa tsela go no bona this is the people of God. That was not his position. It was still in the spiritual realm, but that was not his God ordained position. Munno was supposed to be a deliverer. Amen. This man was supposed to come and pass judgment over Egypt because modimo ule ki tlontsha batho ba ka le tsogole le matla ke o tsetsa so that was not yet in that position. Na asa le go morao asa tsona melela le the spiritual ranks. So na go ngo no kwa ka re bona dilo tshedimo o ska dula mo akekelezo. You must know what God is saying about you. To be a little bit spiritual and no, you must come into your position because you have to come into that dimension where Mudima Honyaka Robe. The promise of your day. Biblia aere eba frase no baba disradive all together. Ere retro ko yale nice because banali bijana. Amen. Yo le ba dule mo la ka bijana. Ugorono maratara munyana mangolo re abona. It's not our position. A thing that we must produce in this age. And then Moshe over Victor atodira method. There was no miracle coming forth. Maroba khona differentiated with him. Because moya modimo bo shitumile go bereka that supernatural being out of him was starting to be quickened. Because getting a lot of so if you want to Moshe utumile go kopana this other part utumile go align dilo o bona dilo ka motho wa ka mogare mara motola a se tshaeba mo modimo mo nyakang go Moshe was a leader of a nation o ba se tshaeba a leader
Moshe was supposed to be a prophet. He was not yet showing any signs of a prophet. Loje na no decide alega mo mshat. But there wasn't any prophecy in Chiche. Uno kana dilo abatse re botata ba ke mara. God is working on this eaglet. Why would he say into that place? And then because the basic entry into being that prophet, but it was the entry level. Then greater promises were still to come. All the things that he must come to. And then we are in that position of Amita, the pillar of fire. Amen. Then he agree his proper commission against our Gena, Mudima Mutarwan, all right. Now, well, Asana Matasana said, Mudima Idam Matamela, Atoma move into that. Amen. So, Mudimu Amugudisha and then Yabar Moshe, he can live into that supernatural dimension. More abundant return to live Faro Adigo. Happy Wabone to the Galabana, Faro Saibun. Libokora never the Tani Nevasa Honova, Batamari, the people of God. No, in a village of Baunya. But while they've been slaves for years and years and years, the next thing Mudimurabana go and take over a land. And why no Mudima Avalushila to fellow, Avalushalidinata. Munora Singa Trini will also run the room. God will come out and take that land. Omudrena Nagoma. And Mutama in a desert. Already, Oitutanini Tambulu Chegamati. Come Mudimur Varapel. He can't learn those things. Maramudima never depend on more. So until he met that pillar of fire. Amen. Now, there was another eagle. Kimolo, I want to maybe try to get a place, we can push for closure. Munao Nabaki John the Baptist. John the Baptist. Kimo Prophet. Amen. Maramunola, Liana, I know Tomaka prophet, although he was a prophet, but in Trebesa, Ebesa Picharikamar. At the age of 9. Then Mudima Yomutraina Gamola. We tutor all these things in nature. No almost getting to what it happened. Argira Grelore was about Mulo, so you sleeping and no Remania Lubi Kundi. He was learning how to serve. But those things come back on. We are right to Gamusquin. Came with him after Muncha out of that well, I'm all right. Could really enough for your ministry. Amuncha come out, Gamusquin. Hi, Tramola, because Lenjulas Zoeli Shokeleri, Ludishan Milomre, Monola Nalega Mola Sapricisilo. So he was not yet in his position. Maraula Rai Tramola. Well, at Lemo Matling, I and Igil, well, Mudima, even Mudima Mufile, his commission, even Mufile a side, Arkamaya, Ubalene saw, and then Honali and Messiah or Namul fasting, but Stania Onashi. Woke up on a Muhato Tower, a man like Aliva, which will kill. What's sign it now? What's everything? He's got a commission. What's all rare? Marahanjara, I put that eagle eye, we didn't stay sharpening so much. Obakona put a letter past the route, you were a general Murutu, Mola, Catapel, Muatom, Farako, Mumaka. That man has a qualification. He could look past that thing about this man. He could see past the legitimate pretense. I want to write into their very nature because why? Mudim had brought him into that dimension. Now, where chapter 11. I'm trying to just cut some things. Matthew 11. Let me just give you a script, but no, we need to read this one. We need to read this one. Matthew chapter 11. What I would have loved from verse 4 to verse 14, but I exactly at the place. Now, from verse 7, no, verse 8, 9.
ke re le be le tswetse go bonang a le be le bona motho moapara tše boleta baapari ba tše boleta šibala ngwagong ya dikgoši ke re le be le tswetse go bonang a le be le re lo bona moprofeta ka kgonthe ke a le botša ke a fetago le moprofeta. Amen. Now, all right. I'm telling you, bro. I don't know if you can move verse. If you can move verse 12, my brother. Or verse 13. Gobane ke ena e a ngwadilwego gobane ke ena e a ngwadilwego a fi ke nna e ke roma mofeta wa ka wa go eta pele a go thulela tsela ruri ke a le botša mo go ba belego ruri ke a le botša mo go ba belegwego ke basadi ga go ešo go a tsoga e mongwe e a fetago Johana Mokolobetši fela yo e lego e monyenyane mmušong wa magodimo wa mofeta. Amen. Now, this great man, Bibele ere mo batho ba ba belegeng ke basadi no sena motho wa fetang John. Up to that day. Mo batho ba ba belegeng ke basadi ga o ita John. Ake lebele botse. Mo batho ba ba belegweng ke basadi ne seng go tsoge any man greater than John up to date. Right? Akela tsewa Jesu o feta ke John. So I think Jesu mo utabe because Jesu is 6 months younger. Kare like we shall know. Akele ngelo ke dia go Maria le mmutite lare Elizabeth motswala o 6 months pregnant. O e bele gona tloba pregnant. Now Johani he was greater than David. Johani was greater than Moses. Was greater than Jeremiah, Isaiah. All of them. Why we take Adama fella? Because Adama atora kumsa. Right? Adama atora kumsa. So everything in between, cast status, cast spiritual height, John never failed. And now, Marge Mudima Feta over Kamho, are bona Malere John Alekamuho, it is the greatest of them all. Kalitola Hono identify more than all of them. Marabibir. Let's say in the kingdom of God. The least in the kingdom of God is greater than John. Well, Rotomauta into another level, only another group of people. They are in the prophetic class. But these people, I know about Ram Malama, Era Babaling in the kingdom. John chapter 3, Jesus Christ will let a link go or Agone Mutumo Agawa in the kingdom except Atolalisha. So Mutualim born again. The least person who are Muarama born again is greater than John. Agree. Now John was groomed to come into an eagle dimension. Well, greater than John. They are greater than the Old Testament prophets. Kinto mudimula yeboja mo profeta, mo profeta nanya go complain ka something ara batho banya go rapela jwang mudima moja arno nagita tsama ko nna la mo dimathaba and then o tlampa message ka theoga so kina le tiko go no rera mudima moja don't do that. You are called to a much higher office than that. Amen. Than that of the Old Testament. Amen. So rukwetene ba rubone batho ka mo ka bona and mudimo had to groom them. That's why they shall all be taught of God. Now, relate to this super race, this supernatural nation, the born again people of God. Amen. People that are in the kingdom. They must come into that eagle dimension because these are eagles. That they are greater than John. They must be eagles. What else can fly higher than John? Because John is an eagle. So there must be stronger eagles. Like that's why I'm prophet. You are the prophetic class. Yes. Amen. They are supposed to receive greater revelation than what John had. It has been kept throughout time. These people have power to resist the devil, power to go above the storms of life. People have strong needs. Now, here's the first messenger to Allah. Modina gonga mugasi misitwalechi. Lebo Jonas basipre. Sata sa utulele na ba prophet ala ba apostle ba Jesus Christ kama yawa wa bona mundo uya strong mitijwa. And he looks back and utoma uchiamula wa utathamula. Lekule ba bogolo Jesus kintsha Bible. Just
Paul mo buke ya Hebrews o thoma bolela sekgetho se be se bolela eng lo tse be le meriti o bona leitlo la monno ale bolele jwale ka banna ba bang he sees far much better. Amen. Jwale re tla into this group of people now. Ntwe be dira John abe greater than all the people before him. Ke ka baka la even the position where he was waga dimension. Bibili mulao le ba prophet they were until John. Then John was the last man. Then after John is the coming of the Lord. Kintwe kuri lo ka mo ka di be di type di bolela until where John was. So John was the last one to stand there. So it made him the greatest of them all. Now re tla mo group ya ma born again. Re go jeno go tla mo ma born again. Polo se bolela dilo mara gona e mongwe a fela bolela are ke go mo ga ibe ke tlo bala mangwala go tlo dira yo. I give you a quote like Ephesians chapter 2 verse 4 to verse 7. Paulo or gabolela or mudimo rutshela God who is rich in mercy will arpela botlhoko. Are we have been lifted. The Paulo la ka rena ta bolela ka batho bale. Or we have been lifted, we have been raised with him and placed in heavenly places in Christ Jesus. Now now here is a group of people that are taken, that are put there, even beyond what the prophet used to see. Those people are the foundation. Foundation is not higher than the roof, by the way. So we are built on the foundation, upon that foundation. So they are foundation of what we are. Not the roof of what they started. So so much more mara go bala ngwana morena o kwetsenore di age ka moka tsa the people ba ba bitjwa ke mabona ke go ba batho ba ile they are in the kingdom of heaven ba ile ba feta le John, all of them fela that age denominated. Ba ile ba di denominate ba ba tisha marape di a tule ka ra ditutu be di sole ke banna mara modimo a bolela go tlo ba le age there won't be any denomination. Now ke age ya rena gora ge go ile ba le an eagle that can fly higher than the other eagles. It's when you mona go ya rena because ke the last people to stand here before the coming of the Lord, just like John and Emily, the greatest of them all. Now around the eagle ke diemimo go bala ngola Malachi chapter 4. I'm just rushing now. Bibele re go tlotla le tšatši le fiša ngwana retša e re fela le na ba le go fela morena le tlo tlhabela ke le tšatši la toko la polišo di phegong tša lona. So now here are some people that are even given wings. We've got eagle wings now. Ba ka le ngwala Malachi chapter 4. I give you the song. There is a pyramid. The first influence mo kerekeng ya tshwara first three church ages nearly a lion. Right? The second one nearly an ox. Ke ka age ya 4 ke na go rara Columba. Then the next two ages age ya 5 level 6 nearly under the influence of the intelligence of a man, even Martin Luther, le John Wesley. Right? Then what are the seventh age? So when the messenger wa mathomo he could rise high in the spiritual things. A gone go bona dilo tšelo batho ba ngwe senge ba di bone a di utulela ke modimo. He was an eagle, but age ya ga beleng a lion. Lion o tsama go ka mo fase. Then come the next age. That man was not even a prophet. Everybody else they were not prophet. That's why looting denomination. Because in an ox age, in a man age. This is the only time where you've got an eagle leading an eagle age. Because everything is eagle here. The anointing is of an eagle in the church. The man that is leading is an eagle. And the people are promised wings of an eagle. More, but where the eagles are gathered together. So, if you come age, the Moyamudim or no charity to the Paula Singa di Board. Polos or Rabolela or a Balamudim Lernabar Fili Takai Wagajamoya. We are still waiting. We are waiting for the adoption, the redemption of the boat. All the fast the manifestation of the sons of God. Where are these people? The manifestation of the son. People that are eagles, just like God. The redemption of the body will like the rapture. Now, when I'm I won't give me a little for God.
go fokola ka ba la re sa tlhokomele because the message ntwe e dile batho ba ba di denomination is because na ba sa bone ntwe re bona today I want to spirit system because why now ntwe modimo a idileng king o tsere lentšwe la ga just to get to a point I get no ka tswala tata revelation maybe na kwengwe modimo o tsere lentšwe la ga bana ba modimo ne ka lona a re ntse go di denomination I'm telling you that thing is tshwana le ge Moses a thoma le mora tsena ngwana wa mogodi wa fa you are not yet where you are supposed to be then arrange ka mo ara lutshileng dite matlhakatlhakang ja le fast le di television go rata sebe ke se eng ke se but that man was still in bondage Allah le baba so until ngwana modimo o sonje ska khotofala no real in the message of the hour go le bitso right that is not your promise tsama mo ntle mo o tlo khwetsa go le batho ba go le bitso ka dina disquest they are not even in the message so a message ka sebe selo sela to go ya nice far above ya ba fara say so mo 18 ye ke mo le go emetse the manifestation of the true sons of God mo le but kereke to ba mo modimo ba le be ye perfect as your father in heaven is perfect amen ke mo le batho ba filo matla to rise to the highest re file the mystery tse ne di keepilo for all times jelo a gone motho mo ile a di bolela ntle le ge di tswela mona go ya rena ba bangwe ba di filo e le di tshwantso ba ra bana ba modimo ge re bolela ka coming into the eagle age eagle go rebe eagle teaching e be seng you know tshele the voice of the man so that's why Bible in the days of that voice of that eagle and that eagle ayo no bolela fela because before in the days of the voice of the seventh angel but go below the seventh angel a no ba le voice fela before he had a voice there was a mighty angel from heaven who cried out now that man you know ba echo ya what the mighty angel has said so returning the real voice ye tswang go le godimo era ngwana modimo ka age a re expect bona motho wa palla go tax servicing ka mabaka o tswa tseleng a re expect go kwetsa motho wa palla go rapela a re expect go kwetsa motho wa sa kgone go bala because le tšwe bibele ke di basic ka moka gona le ntwe modimo a expecta le fast bibele a re go servicing ya lena le fast le emetse the manifestation of the sons of all creation now creation is waiting to see this mighty nation rising but where are they but you need to discover basabaka ka right they can't even testify in this area where they live no that's not where you're not supposed to village go di mo go bana ba modimo go ra ke ngai bya jwa mara sa na go rile ntjule re tlo ke matsepe le makoko le nyaka go nyaka attention mo are mo mere go attention mo so ba cross the storms of the devil go re ge go thaka bo itla sina go lla ke na go go tše the wings mara ge batho ba sa ba le Bible ba ditwana ka ba sa ba le spoken ba ditwana ka e ka no ba ile question na re ka thomo botsa ke igilo ba se tsona na kara ke re tšedi motšona di Africa go dino fofanyana dinonyane tšedi go mara a real eagle e bona go feta dinonyane tšedi bana ba modimo a re se ka ya kgole go feta fao let me just stop here for today modimo a khutwa be le lena mara we need to take care of the food that we have re batho motho a pele ka bogobe fela o phela ka lentšu le lengwe le letšwile mo molomong wa modimo now a re bolele ka lentšu le letšwile mo molomong wa modimo gale re bolela ka when that mighty angel came down that voice that came out ke se o sentse re phele ka sona mo nako ya rena ke sone se se re kukang se tsoša di-ability se tsoša bokgoni bola ba rena ba go ba di-eagle ka mo gare re kgone go phela ko lefelo la godimo amen modimo a khutwa be le lena so mo sebakeng sa jwale ke tlo re dire so a re namiše difatlhego bana ba modimo brother Luke le ka re rapela Morena modimo lo ka khusana le go ga bopelo ke mo tloa ra le fokola ga morena ka lo ditse mana go nya go fela amen go sia mo ditse ka bikaile ba go rena ka le matlharo na go sa loka isa mo go na temo go maka ya sore le ntsona bikaile lo go modimo Jesus gore be tseng bona go ga tshimlo go papa ya lefatshe le modimo lo ka go biletsa mo go ena gore re tsama papa mo lefatsheng le go siame ile nako e mhlankang profeto fa bua ka yona modimo ka ke nako modimo ka ya harvest time ka bakla ga dipeo tsotlhe papa di tsweletsa yana ka baka le modimo lo ka buile ngwatla wa bitsa go sa lo ka ile ka baka la bitsa papa seo se ne se na le bophelo mo sona rena re le bana ba gago le tsa mo kwena modimo lo ka go
identify le wena papa le go tlisa mo go rena papa modimo wa me boikalelo le kgosi o papa mo diteng wa gaisa le lefatshe le thomo modimo ka le fulela ga le kgosi ya me le tlisitse iseng go rena ka ino ba fela selo se se nthathina modimo ka ditsebe tsa rona amen papa boikalelo ba gamse le go re tlise to that perfection yes amen for modimo loka re fihlele papa ka tselo go entsha modimo loka ba influence ka lo godimo amen ka ba ka lo go ba rena ka go ba le gore modimo loka na go tsotlhe re phela mo lefatsheng le modimo ka re phela ka go itemoga seo re sona amen le go itlhaloganya modimo ka re le moge papa seo lefatshe le seemetseng papa kotsi e papa e le baneng le lefatshe le go molao go tla go sa loka judgment modimo loka lo go bona gape papa bopelo thomo ba ga go tiretseng bona ka go phendo modimo ka e buile mo re tirela yona amen Jesus la go tshabela mo rena ka go la gago amen go sa loka re thuse modimo ka ba ka la gele go la gago ke lona papa ansara e re na le yona papa go mathato tlhana le modimo loka o tsitse papa mo nakong ya bofelo go lo betla mo ya boitshepo amen Jesus sa loka mo ileng go morena ka le wa re kuka jaaka mhlanka ga wa buile gore ntsha papa mo maikutlong ga rena amen modimo loka ka matatso ga baso o khosa loka re go pa morena ka pela ga ka binyelo papa ka dimelo go tshepa re kopa itshwarelo ba male wa rona go tsame thuse modimo ka ha fuse modimo loka le ba ba santseng papa ba robetse modimo amen Jesus tshameka go le tsame o modimo loka le fuko le papa ke pholoso modimo loka ya rona mo nakong ya bofelo fa go bua ka pholoso le fuko le modimo ka leo ka lona modimo ka jaaka o le wa rona mhlanka ga mo go le mosalfatse ka kotsi go ba bontsha gape papa a re go siame yes modimo loka wa central go tshwarelo ba rona ke lona go siame go ba mo le fuko motswa mo moyeng wa bokeredi mo rena amen Jesus maphilong a rona papa ka matlo go sialoka go tisa papa mo go rena tumelo modimo loka tisa tumelo papa le fuko la gago mo go rona go pa morena ka sama mo lefatsheng le modimo loka ka boitemogelo papa ba sorileng sona na ba ga modimo ka tumela le fuko la ka ntere go le elaela tumela fela modimo ka bona ga yes modimo loka ka bitshwaro ba rona ba attitude tiro tsa rona gore ba le fuko le morena ela siame ka baka la ge papa ile se o ratileng papa go re se bona ga tse di amen tla ba itse ka dikenya tsa bona amen Jesus ba le rona tirela ka tshiamo go sialo so go fatse bana ba ga morena sa boela gae gore fuko le modimo loka le rerilweng yes morena ka ibe le fuko le papa le tlana le tuma o modimo ka mo dipelong tsa bona go itekola jaaka mhlanka o polo sa re itekola mo ra le santang le mo tumelong yes amen re rata maka go tshwaela morena ka gore sa le mo la itseng ka baka la fele na ba le na le matla go saloka a gore ka tosa mo go ona molaetso fa re sa le mo ge papa le go itekola rata maka reputation fela re patise o papa re nyaka the reality papa ya so le fuko la gago papa amen Jesus kopa tsotlhe tse ka boikokobetso di ne le matla ka Jesu Kriste amen re a leba bana ba modimo modimo go tswa tlhonofatse nako le tsamaile we won't be singing from the books